A ratni profiteri su posebna priča. Znate kako, nažalost, i tu sam bio jedan od učesnika, ali kao civil, znači ne sa puškom, nego kao radnik, vozač radnik radio televizije u civilu, znači nema ratišta od Debelog Brijega do Mostara gdje nisam bio. I ja sam, to ćemo jednu posebnu emisiju o tome. Ali samo da kao opasku da vam kažem, ja sam zadnji koji se vratio sa ratišta sa ekipom radio televizije 26. decembra 1992. godine. 26. januara. Znači, zadnja ekipa koja je došla... Kad se naša slavna crnogorska vojska povukla iz Dubrovnika. Ne, ona se kasnije povukla. A ja sam prije toga imao jedan konflikt sa gospodinom, tadašnjim glavnim odgovornikom, gospodinom Čolovićem. Mi smo počeli bili da sahrane snimamo. Sahrane boraca koji su poginuli na ratištu. I ja sam bio, nažalost, na sahrani jednog pokojnika Medigovića. Ja sam poslije pošao kod gospodina Čolovića i rekao sam mu, slušaj, Čole, jer smo mi bili i naši drugari, ja više nema te sahrane koju ću poći da ti snimam, makar dobiju otkaz. I to je sramota što radim. Jer prije toga se ja govorio što radite u radio televiziju, radimo sve, samo još nismo sahrane počeli da snimamo. A on je mene, zamislite sad apsurd, odgovorio, znači ne pravdajući njega za nekakve njegove programske propuste, ali znači nije sam, nego je bila nekakva direktiva veća. Znaš li ti da je naređeno da se snima? A ja sam rekao, znaš li ti da imaš 10 kamera? A znaš li ti da je to rat? Ako ti pogine 15-20 ljudi, kako ćeš to da pokriješ na 15, iz 15 mjesta iz Crne Gore? A nemaš mogućnosti tehnički. Naređeno mi je, naređeno je to mora. Zaista ja ga nisam pitao ko je naredio, znači, ali mu ja nisam naredio. Da bi se desilo, eto, jedan apsurd, ovo, neovisno ko su bili ratni huškači, ko nisu, ali se desilo sad ovi koji nisu ratni huškači, ispostavilo se, evo, prije par godina... To su dobri profiteri. Ali prije par godina se ispostavilo da je sa Hrvatskom zaratio Čolović i Emil Labudić. Mislim, to je strano. Ja kad se to mene je jeza uhvatila, da ne pominjem neke druge ljude, a kad bih vam rekao gdje su sad ti ljudi koji su bili sa mnom na ratište, to je strano. Ali žrtvovati, daš, ili apsolutno da niko od našeg rukovodstva, ovi od Mila do Muma, da nisu prolazili Debeli Brijeg. Ja sam jednom čovjeku, jednom prilikom rekao, izvinite, ali ja sam bio na metar od gospodina Đukanovića koji je bio na Ćilipe. Na Ćilipe? Da. I ti si to, na metar si bio njega kada on bio na Ćilipe? Da, ali čovjek ovako me samo pogledao i pričutao. Pa ljudi moji, pa nemojte, mi pričamo o nekim strašnim stvarima. Jesi bio to sa sjeverne ili južne strane Ćilipe? Si bio na usletnoj ili sletnoj stazi? Ali, mislim, poenta je priče, euforija ratnije su katastrofa. Ovo govorim iz iskustva, jer ja sam, na primjer, 91. godine da nisam bio u radio televiziji, da nisam pošao na Debeli Brijeg, ja kao radnik, znači bez puške, ja sam htio poći kao dobrovoljac. Ovo zaista najiskrenije govori. Ali vam tvrdim... Pa ja sam se neću te mnogo prekida. Ja 4 godine nisam se ni mojim kumom pričao došao da me vodi da me upišu dobrovoljce. Ja nisam htio ni zašao iz moje kuće i 4 godine nije mi više u kuću dolazio. Sad je on za Crnu Goru više ono što sam ja ikad bio u životu. Ali Borazer, ali on mnogo kasni. Ali ja da sam pošao tada dobrovoljac, ja ti tvrdim životom da sam se posle 3 dana htio puškom preko ramena vratiti odakle sam pošao. Nije to u redu. Vidio bi što se radi. Jer sam vidio, ja sam se ježio što sam vidio. I tvrdim životom, kad bi sve to što se dešavalo tamo, pa stvarno bi dan, a ne sa uvjerim da nameštaju ova gospoda što pravi ove filmove, nego pravi film dobio dane. Nema te morače i toga mora koji bi oprat Crnu Goru i Crnogorcu. To je kao što se radi. Ajde da vam zapalimo kuću, da vam bio snimak efektni. Prema tome, znate kako, nažalost, često govorim, 79. godine imao sam prilike da budem zaposlen u vatrogasnom vodu. 2 dana prije nego u radio televiziju. Kamo sreće da nikad nisam došao u radio televiziju. Znači, finansijski bi bolje prošao, zdravlje bi sačuvao i bi bio mnogo glup. Bi bio prosečno glupi Crnogorac koji ne zna ništa. Vidio sam i čuo, znate li koliko?
glava boli, da sam, ne daj Bože, malo pismeniji, kako bi to stavio na jednom papiru i ću reći i okružio neku brošuricu ili knjigicu, mislim da bi bilo to najčitanija knjiga na ovim prostorima. Kakvih sve dogodovština, a nisam nikad želio da pričam o tom, detaljišem. Bio sam na igrom slučaja, posao mi je bio takav, ali to je sve ostavlja ožiljke i tragove i onda znaš, vidiš koliko si sitan, koliko si mali, sve vidiš, a ništa ne vidiš. Možeš da gledaš, ali ne možeš da utičeš. I onda čovjek ako ima imalo ljudske svijesti i morala, ne može to bezbolno da gleda. To ti je sve, to su ti ožiljci, danas jedan, sutra drugi, gledaš stvari i kažeš istinu, ta istina je sutra laž, jer moćnici sve mogu. Vidio si, nije si vidio, ćutiš, pa te neko nagazi pa kaže nije bilo to, a ja kažem nemoj da me kumite, bon, kad sam bio živi svjedok toga, da mi kažeš da to nije bio. Ja neću to da, mene to ne interesuje, ali pušti satani to. I to su te stvari, to je život. Kažem, kamo sreće da sam bio vatrogasac mjesto radnika radio televizije.